Začenjamo 7. mednarodno, tokrat digitalno konferenco Podjetniško-trgovske zbornice, ki deluje v sklopu Gospodarske zbornice Slovenije za mala in srednja podjetja. Tema letošnje konference je mentorstvo za obvladovanje težav. Torej, angleška beseda, ki ste jo mogoče večkrat slišali, je early warning, zgodnje opozorilo. Program Early Warning Europe temelji na tem, da podjetju, ki je v težavah in ima še vedno potencial za ponoven vzlet, damo pomoč izkušenega mentorja. Cilj je, da se podjetje s pomočjo strokovnega pomočnika oziroma podpore izogne insolvenčnim postopkom, zatem pa ga vodimo na pot ponovne oživitve poslovanja na novih zdravih temeljih. Glavni tematski poudarek letošnje konference je bil, kot je bilo rečeno, izbran že bistveno pred epidemijo koronavirusa v Sloveniji, vendar je pa tematski poudarek te konference zelo na mestu. Na Podjetniško-trgovski zbornici smo izredno ponosni, da smo kljub razmeram uspeli izpeljati konferenco, ki ima pa za današnji čas izjemno aktualen naslov in aktualno vsebino, se pravi zgodnje opozarjanje na problematiko v podjetništvu in seveda tudi zgodnje iskanje rešitev. Že pred leti smo na Podjetniško-trgovski zbornici na podlagi članstva v Evropski asociaciji malih podjetij nekako podali inicijativo, da bi ta program pripeljali tudi v Slovenijo in hvala Bogu ponosni smo, da nam je zdaj to na podlagi naše inicijative uspelo in da bo agencija Spirit ta program tudi začela izvajati. Ko je Podjetniško-trgovska zbornica opozarjala na ta program, se ni vedelo, kako zelo prav nam bo prišel tako zelo hitro. And when the second wave was being planned, we were delighted to recommend that Slovenia be included, and our member organisation, the Chamber of Small Business and Trade, became the champions of Early Warning Europe, promoting it and, with our help, gaining the support of the Slovenian government. 13 years ago, the idea of early warning was born here in my country, Denmark. Last year, around this time of the year, we had the pleasure of welcoming Slovenia into our family and to have the first workshops with the Slovenian partners. And this work now means that Slovenia becomes the 10th European country to launch a national early warning mechanism. Jaz se že imam. Kaj pa vi? Idealno je, kadar se lahko sami odločite za kredit. Ideal kartica za vsako priložnost. Sberbank. Vaša zgodba, vaša banka. Po tehtnem premisleku je Komisija za podelitev priznanja Pomladni veter za prejemnika priznanja Pomladni veter 2020 izbrala Zavod za razvoj Valdorskih šol in vrtcev Slovenije ter njegovega direktorja, gospoda Iztoka Kordiša. Veliko čast mi je in veselje za prejem te nagrade. Figures are actually a little bit higher in the latest performance evaluation. So the numbers speak a clear language. Early warning is a good investment for society as a whole, for the companies assisted and for the authorities. V tem trenutku lahko rečem, da je program v pilotni fazi in se bo v tem letu na podlagi informacij, ki jih bomo dobili s terena, nekako oblikoval in dooblikoval. There were two partners in this project. The public partner, it is a Polish Agency of Enterprise, and our foundation, which is NGOs. It's a private, public-private partnership. I'm very happy that I can speak about such a valuable project like Early Warning Europe. I was honored to be a part of Mentors Network in Poland, and from the other hand, I was so lucky to get help like a mentee.
In vesela sem, ker je Podjetniško-trgovska zbornica sodelovala pri tem programu od začetka, torej 10 let ta program traja, da smo ravno v tem času uspeli lansirati ta program tudi v Sloveniji. Tako da bi se res zahvalila vsem govornikom, partnerjem za sodelovanje.